Novinar Nikola Vrzić mišljenja je da je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović suviše vešt političar i tehnolog vlasti koji, da je samostalno donosio odluku o kontroverznom zakonu o slobodi veroispovesti, ako ništa to bar ne bi učinio u izbornoj godini, bez obzira na to što ovakvu pobunu naroda niko nije očekivao. Zašto se odlučio za ovako autodestruktivan politički potez? Pa jedino objašnjenje, osim ako nije pogodilo među vremenu, a ipak mislim da to možemo da odbacimo kao opciju, dakle jedino objašnjenje leži u tome da je zapravo dobio nalog to da uradi. Čak i u vezi sa tajmingom, taj nalog zapravo nije mogao ni da kaže to ću da sprovedem nakon izbora. Da li mislite da je u toj meri on ograničen, da su mu u toj meri ruke vezane da je morao pred izbore ovo da uradi? Očigledno jeste, očigledno da je negde doneta procena da to mora sada da se uradi. Možda i zbog, kao proizvod svesti, da se njegovo vreme na vlasti ipak negde bliži kraju, pa se od njega očekuje da uradi sve što može dok je još na vlasti. U prilog tome govore, dodaje Vrzić, za portal Novi standard, izjave stranih zvaničnika u vezi sa srpskim narodom na Balkanu. Ja sam u pečatu pisao pre nedelju, 2 dana, podsjetio sam to jest na izjavu američkog generala, na priznanje zapravo američkog generala Curtisa Scaparotija, on je to prošle godine izjavio, pretprošle već, 2018. U svom slučaju Scaparoti je u momentu u kojem je bio glavni komandant NATO snaga u Evropi, dakle neko na izuzetno visokoj funkciji, svedočio je pred odborom za spoljne poslove američkog senata i tu je eksplicitno rekao da je problem za Ameriku, odnosno Zapad uopšte, čitav srpski narod na Balkanu. Ako se stvari stave u ovaj kontekst, onda je potpuno jasno da je ovo što se sada dešava deo te borbe protiv čitavog srpskog naroda na Balkanu, koji je zapravo kontinuitet svega onoga što nam se dešava još od početka 90. godina. NATO general nije jedini koji tako razmišlja, ističe ovaj novinar. Postoji još uvek aktivan čitav niz stranih zvaničnika koji agituju za ukidanje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, bar na način na koji je ona do danas funkcionisala. Karla Bildta sam spominjao opet u kontekstu Crne Gore zbog izveštaja Evropskog centra za spoljne odnose, koji je vrlo značajan think tank, toliko što okuplja čitavu tu evroatlantističku elitu koja nama već jako dugo radi. Javier Solana, Joška Fischer, Jabdehov Schaeffer, David Miliband, George Soros, naravno njegov sin Alex, Atlantski savjet iz Vašingtona je jedan od glavnih finansijera, kao i Sorosov fond za otvoreno društvo. To potvrđuje ovu vašu tezu zapravo. U svakom slučaju, taj njihov izveštaj, sveže objavljen za naš Božić, govori uopšte o uticaju Evropske unije na Zapadnom Balkanu, kako može, šta tu može se uradi i tako dalje. U svakom slučaju, deo je posvećen i Crnoj Gori i tu je pružena nedvosmislena podrška, poziva se i Evropska unija da pruži nedvosmislenu podršku crnogorskim vlastima i sasvim se eksplicitno kaže da ovaj zakon predstavlja pokušaj da se Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, koja je anti-NATO nastrojena i tako dalje, bliska Rusiji i tako dalje, dakle, za zakon se kaže da je pokušaj da se takva crkva naša stavi pod kontrolu crnogorskih vlasti. Takve namere od strane pre svega zapadne javnosti su do te mere demaskirane i očigledne da više niko nema pravo to da odbacuje ili naziva teorijom zavere, poručuje Vrzić.